Beremah. Lakuk lah telasan. Iya tak, biar kelak kelasan. Aku tak melihatin kelampi ke ada, Pak. Tapi badan na juang kuy. Jalan din baan lah sarong lah miri, Pak. Bisa na ring tua cong. Kelampi lah merek Dennis. Pasong ko awing ya, Pak. Pasandal ando. Kemudian ko, Pak. Ada. Bisa benar kan ngacong. Amain cuma re. Kalau saya kira mikir telasan, mikir nega beli kelampi ni buan sandal buan songkon. Ya, ikut saya kacu kata dia lagi. Wah, telur di depan. Hari dia tadi ngiding kapur je korban kan. Kon kali ibu ni masjid Al-Munawwar. Cuman dah aku pun ambil bagian Pak. Lah juga anu juga nak berden itu. Nah kan nah selain kapi pulan nah. Jangan teruk kancan aja lah. Ada yang tak bener. Manjanya mana kering tua. Yang penting ring tuan nah kora salen. Aduh. Jangan nak tahu apa. Mau ring tua reko tu agaul. Soalnya punya ajakan jangan tudus ke kita tangga. Dan kira-kira ngaji lah. Jangan manja. Kui berden ni cukup penting. 5 sandal aku tak cuba. Ria meli, Pak. Ada cuba. Ada kita pekak lagi. Eman lah mau betul dong. Mau buang-buang. Betul pula pekak di sampung dulu. Mula tak kena sampung beli lagi ya Pak. Cet lakar penderongku, Pak, bencana orang, Pak. Berumah. Jangan orang dong. Uyo pasti ngalam Pak mau orang dong. Selapan gagak ngare soki patut gere. Ia bakun ya alam Pak benoreng-oreng. Salah cerek budi kek. Itu lah ngambil songkon di songot ke se. Makanan kana tak meliaki. Beremah. Dan kau orang ngalam kau mau digelak banyak. Siang ini kita ada orang dong. Orang. Kau ban kau. Cukup mau catatan deh. Pakai yang dimana dengan kurban. Sila ban suki. Bila kurban om tasnya kediki kelar. Paanan kana tak meliaki kelampi. Beremah. Luang apa sih jong? Mun berdiri dengan korban. Ya menu bahagia. Ni tampung alam sih dalam. Jadi nyaman ring pentar. Kulaku nyaman lo numpa taban. Icung. Bila mate gak dia. Surga. Siapa benda korban, Pak? Nyaman kulaku jual wiknya ini Pak. Onta gak dia. Ke surga. Coba cerek. Siap. Orang nunggu bayi buat. Dalam keluar bersih biar korban lagi lah. Tahu apa ban kau? Cuma ikon kali ibu masjid dalam Munawwar lo. Tak todus je. Nak todus je, tak si penting boleh cukup. Tu. Jangan sih, jangan Pak. Iki pun tahu nak pun muta. Bila boleh cukup Pak. Sari nga korban masih begitu kita. Ini. Kalau jemput orang na. Aduh. Bobiki sabi lo eh. Aduh. Ipli na Termino angko. Punya di sana nak beli barbecue. Makale pun mata itu makale ban. Allah ya Rabbul Ustaz. Aduh. Apa doa nak tumpuk lah. Aduh.
Lah kali kode ande. Lo begitu kini. Sekali kolen malot. Lah. Kata dok tu kini sekali lah. Masa pas tak minum kok gede budak tu. Saper. Ni ngada. Kurang sapi orang tu. Ada kucuan dia orang. Anu apa ya? Anu. Mak doan kau. Beloi. Anu apa bang kau? Iya kali kulit ende loh. Iya kulit je ben anu apa terka kulit? Yang kok cet dingin jing je dina masjid dina bude korban. Kok Roma cet tadi cukup sekali loh. Kin telur tahu. Si benari telur. Ye podang kok kan bakun le bagian kok bakun dicatat ben Pak Galibun. Hari kita kurban dengan orang yang tak mampu kok. Kurban ria teragi karo mana? Ben tiai teragi ke orang-orang se layak untuk menerima kurban. Bini pasti sehari kok. Ya jarang kok. Orang mencel muntak sambil cuman dia nak tak kau tak milo loy. Pas tak milo ni ku bukan loy. Bodoh. Engkau nyaman ada dia. Kecak ongkun kau. Ni catat ben kita beki tangan dikit. Ya tak ada cering tak ada pak kadis. Sak cering ben di membon kau cering cow ben. Ya kan sambil mbak mangiding ra. Ya kan kau tak andi kia loh. Kau tak andi cukup Roma loh. Dan untuk orang si tak andi je. Ya kau tak andi cukup kia Roma je loh. Aro orang si tak andi. Oh, artinya saya melarat aku ya untuk ngapa? Iya, kok tandi, kok anu loy, tandi cukup. Benih tandi otang, mbak anda banyak keng, ban keken. Aja kok tandi, kia cukup tandi loy Roma, telur bila. Tak beli ban? Iya njak loy, kan kok ngiding je bude korban mak beli mak nyari luang loy. Andi ban cukup, mau ban tak beli? Iya ada. Lagi ngiding bude korban ki beli cukup. Timi bakun milo bagian kok masa cupas tak ada loy tak tahu can cenyak banyak kok du tempo ini nyak banyak je deh on du tempo kerja ring selain desa tomboan pambuan datang dena pra lemari kelakuan cupas ntar minta cek saking ban gelar no datang kita beli kan bisa nolongin lah iban nyaman ala nyaman tibi je. Apa deh loy? Apa deh? Anu loko dena apa deh? Tak ring jeri ya bun. Cangkuk suku maling kolen sape. Pukul muka sekone. Mang tempat dulu loko. Ben apa dena? Iya, cok ngiding cok bude korban kok bun. Ya kan pakun jan kola pakun melonaan kok. Mangkan ya kali kolen. Jeri bebe tekeloko remole sepon ngak ria. Beli kapan lah mari kelakuan sila tak nyumbang korban tak ke masjid beli mari kelakuan beteng si minta bagian pangarah kena pada ku ke masjid kau lah tak kita kesiangan iya kan iya kok hidung iya hari ya bidan ke deh ini kah akad tersongota nolongin lagi kok pangarah mun lah mari bun masa pas kau tak beli aja hari ya bun. Katanya catatan ya. Catat kita ada nak cari ngadiring jauh. Cari ngeberak ya orang sekitar tidak mampu. Hari ya pera 2 ekor sapi. Korban dia oleh patongan. Iya ban penerima karena ban jauh di lingkungan tak milu bagian. Ya kira lebih dah. Minta sekonek jangan berak. Berempat kan kok. Tutumpuk. Aduh. Iya kok. Bini anak duan. Tanpa kalemah. Beun ria termasuk orang mampu. Walaupun beun tak bisa korban situng sape, tapi beun patungan ria. Nyumbang cak ujan 1,5 juta nak ring kapito tuti sape situ. Tak jeria. Puh. Pesegi penyumbang korban juga. Cenu deh. Beun cantro nompa
Siapa yang surga kun lakuna? Buku dicoba soaki besar di budi je bun. Bebetek ngak bean rebean sila soki, celeng buriin celeng songotah. Celeng sapin lah. Pasal kau tak minum bagian je ya. Iya kela kan bede ban ngocak, mi bede orang si tak melo. Bagi apa kela harus itu lagi men? Anu buto. Ini masa bala. Ini mah kela. Arya. Jadi mah. Hari. Oh iya ku. Jadi ya bagi Arya. Oleh telah sepluk jadi ya. Buru ya. Hah? Banyak oleh ni bagi jadi lebih du tompok lah. 5 tompok. Ya. Tu. Ari. Pasal kau budi Nigeria loy. Betul nggak benar Arya. Hei, can ben du tompo, Arya setompo. Iya. Arya setompo, du tompo. Lalu tompo Arya. Lo mau kiki ni le kose. Hah, ceno ah. Pasal dia tu kiki sekali ni lah bunda mata king aja. Hei, jadi kalau token rento tibi, mak gigi ni ben deki rento. Maksud gigi ni ben. Hal. Ya, lain mulai jalan. Ya, lah ngari tekan. Gigi ni sabak boleh Arya. Ben kulaku mung gigi ni colpak. Ada kena ganti aki ke ben? Palang ri tulang. Ari lah contoh namun rengak ben soki cerek. Iya oleh gigi. Ku laku ya herat ben oleh gigi ni sapi berak. Jalan mulai. Aduh, jalan. Jero can kali bun. Modreng mampu. Pu mata mampu di mata andi. Ari lah kempuran itunya. Wah milu kiki buat buto. Cik ringkok lah tak nyompang ke korban. Ya pantas cik beri butok ben kiki. Keng mon tahun deteng kok. Ikan niat tapi malah tak pernah paki kok numpak butok ben kiki ni kadang. Lawan deteng kok ikan niat tak korban saya kebiki tu tompai ke tiba. Hari pagi buat ulang ke rumah kok. Ben palaki be.